Makwa kana mashabiki maitu nienda kukwata weni muthanyani wa umuthi. By the way nikiwi okisio yani kila mwe watu nenga kwitha pamwe nenyu nanyi kwa masito nito Robert Mwe aka kalaka mwana kakuyo kambani na umuthi in the building. By the way nigo tanu muno nina muthonwa nina rafiki nina madamu nina yani ni mwathime umuthi katika studio situ. By the way nina mweni mwethe tomwetelete muno na umuthi yani twinotanu kumwe katika studio situ cia EKAI TUNEENE. So mashabiki maito by the way onandikwenda kwananga masamenyu nienda nambo mukethia nienda nambo muthocha. By the way ikenda mbo tukethia mwambe kuigwa uwasya alafu yukuma wewe tomanye what next. Now mweni waito karibu sana. Asante. Nweza niyo nena nandi limiti yano tunikola kwe mudhonu. Umashabiki maito munde nina mundu kwetu Fortune Mwikali. Yeah. Fortune Mwikali no mweni waito muthanyani wa munde. By the way na nyene iwo tanu no by the way ethi tuong oni kunanga chengo lakini anyway ngaine musiona ni muda wase ngaine museo mavinda onde ngaine museo. So mashabiki maito by the way ni ndo mkwata weni ikenda wese kwithia umundi ni twamanya mundu kwetu Fortune Mwikali na pia by the way etha bena ikulio ukwenda Fortune asungio umundi yani umundi MBA enda kwitha abingwite ngo yake kula kwiyanduma kula kwa fans. So mashabiki maito Twitter tukwati ene bana katika social media accounts either Twitter wa EKAI TUNEENE wadi katika Facebook, katika Instagram, katika Twitter na pia katika YouTube. By the way Twitter wa EKAI TUNEENE tafadhali aombe tu subscribe weekend aweze kuithia tukunite maundo nesa na kwenye personally nito Robert Mwe katika all social media accounts. By the way TUNEENE ni weekend aweze kuithia tukunite maundo nesa na pia muuma ba umusio kamwilika account ni amundo kuitwa Fortune Mwikali katika YouTube, katika Facebook, katika Instagram, katika TikTok Fortune Mwikali tuatia ni by the weekend aweze kuithia tukunite maundo nesa. Yeah. Now Fortune. Kanati Fortune. Kana iwa sensi ya titwa? Apana jina sensi ya titwa bado nitwa Fortune. Fortune? Yeah, Fortune Mwikali. Yeah. Fortune ikia kusumbua. Ni yune kata kusema kwa lakini ngwendo sensi ya titwa nongelele. Ngwenda kuongelela uongelege ba. Ongelege akwa. Yeah. Apana tukwenda kuongela ya mundu. Niko na kuita yakwa ningi ni mithimbiyo. Mithimbesia. Ilange yote mata nayo. Yo monogoro Fortune. Aki karibu sana katika studios. Thank you so much. Miss it. Mwana wako nekalangu hata niti na isio mundu netha baili hata mwana olebikie. Mwa asante sana. Thank you. Mundu imbiye we night shift. Kumene wamanya. Mwana tola ni wite. Mwana ona medho no. Ni wite tola kiri na setie. Ngathi uko mana umaba. Karibu sana. Karibu sana yani nye personally ngwendete. Mwana wako ngwendete muno na ngaino kwendete. Amen. Yani ndikuonesa. Na undu ambo nengo kindu ikenda wise kwithia. Nukulia. Chokuni to maundu onesa. Nukulia indi so kuandikia check na ngundi. Numbandikia check. Mashabiki mwetu tio mwegwa. So check isu to amina show ino tute nde mwandikie check nienda mu complain. Katika social media accounts by the way mwithe mwitevya mwende no tukwache mwingali kwa ivana mwende no tukwache hata by the way mwende no tukwache la sungumeta loud and clear kana mwende no tukwache hata by the way tukunite maundu neza umundi katika studios tuna Fortune Mwikali. Fortune ebinda ile ngitwa inaku wambie musindika mugongo ni wasenzi sie musika na bado kwezela kwa sana ngule kana na atuyo kana ndina ato yu nyongule kana senzi sie musewezela basicha sio wake wandu bangi lazima mtu awe pa ti wongo sana iwa ti lazima kwanza ndo meko nenge pressure usite nyendi nesa usite pressure ayima nengete pressure mwana openjini yako matinde ya utaki kuoleka twa wandu kwendo twa we by the way we wadhi wanani we wadhi wa Faith Nzilani inene wiena nasa wadhi wa siata yudi na jina mbo wata mse no kule wadhi wa Faith Nzilani kwa siata ngano na wewe ye kutwawa kati twa lakini nje ndamu twawa ni usika tiwe twinene ya Faith Nzilani Faith ndamu ye kutwawa na ningi twa kwatima tiwo muye no kuma ko atwawe na nukwatie sele nukwatie nzamba ya vinya I tell you we akundo eva mwana ndi yako kana ndi wako ithi awanyu sibu imundu kana ukauya mango bazinando
Alevi. Mutaviti okweli alevi hapo ndo mambikie nundu yunye ndiko amini pala wako endie kuwa by the way. Konisi. Ni ukulia hii. Natia katika social media vinda yengi twewa nukwatie musungu. Chile kime. Nyinewie. Kana ngwe. Mwanonye apa nani wese by the way ndukune ma mistake. Newie unfortunately wa Mwikali ena wedding na nukwatie musungu. Haya ndo makito kwa manza views na kwa mwana nye hapana nye ndiye kwanza ndiye test si ando azume unye asungu ndo test nyenye ikiano kikonde chako niki ikio ki black usuni wakala wako yutakataka ingisi yao itinye ndisi na nasio ndiye batasio ndiye batanasio so mashabiki maito omunde katika studios nena mundu wetu wa 14 Mwikali ikenda usikwithia by the way no twamu manyango kiundini sisi saingi ndenda kumelanesa lakini umundi MB no kubingwa ngo ikenda usikwithia mashabiki maito nitwa kwa ta mundu kwetu wa 14 Mwikali yaonesa 14 Mwikali wasiawa wasomea school wetu hata Kadhumulani mashabiki ma Kadhumulani ibandu beta wa Kamugongo kuko kwa Adhoni niko kwa Adhoni ni Kadhumulani kwanza niko kwa Adhoni makwa timakwa na you know kule tinye kunengete mwitu ningi pole of course pole so it's all big with capital letter so mashabiki ma Kadhumulani alamu nasoma na moni enda ba katika comment section mede by the way mo confirm metete comments mo confirm by the way na mundu ina fortune be mundu ina visa ya fortune school tafadhali please don't do that katika comment section nienda mwendo mieka visa bo ikenda izepithia no tramo tambo aka nani tuona inda Yesu undu wetha ile niyo bete kitamba wewe bete kitamba undu wetha wa ile kanisa akabono wa kanisa Yesu akabono chandu wisi ukweli andola matenda ni nini matenda hospitali ndiye nda hospitali nye mginya class 8 nani ukulia hii nenda hospitali menyusa ndawa nani mapoa ata mwiki ono da masiasi I can say that ata nyeno tapito kweli mbona nekalie kumyaka sio ndena na wana ngaboyewa na hivi sisiana hizi nini kwanza ni wasi wa amuno we kuma class ya kana kuma wasia wakana kuma class ya kana utaadhi nini wae kanisa na likilanga class 2 class 3 bo kuma class 3 I think baka class ya kana hata kia nyanya baka class ya nyanya utakinya hospitali I think yungu the class it ni wandie kweto mathina ni wesibu be binda ye kwete kwa sichui ya nanzi yothe kathe kwa numia kitamba ina umye kitamba yu abaluka ino enando imamba lukizie yendo abalukinge nando Grace Moli niona kwa sia niko ndani ngedha sia ngedha Yesu no mie niendete ningwenda kusunga nayo sawa Grace message ya Queen Abika Elizabeth Wambua niona kwa sia salimia fortune sana I like her dancing style wow Jamie Actress that lady is a vibe we Kevin Steven salimia fortune sana na umwambie apate mzee we Kevin wasi atendi chokelela comment nesa Esther mwenye asalimia Mwikali sana napenda akidance style yake akimashabiki by the way bano me locked in kabisa yani niona bano maende ya kwasia me tuned in kabisa ikenda wese kwidi anima akumanya ni neema fortune before tuweke wakatiza akabunokia katika family musaitu andumeana twe andwana imwana itatu na kele tukamwe no inye kele tuninyo kamwa mwana nye mugwi kala kele tuwe kwa stress yona ndiye mundu nishiana anything dushia na kwa koye mwetu aiye ti oshe ona kwetha ndwi na mundu oshe na my brothers na yu mundu ala mulo mundu sia okwithi andena mundu ungi oshe nake eka hata mwenye babethi yawe na stress ninye takwa ni thana stress mbingi lakini ninge riziki yabo bethi tukuone da riziki amba kwetela riziki use no wasi okinsta wakaisha everything with her iwa kwatie na kwatie sister na bethi ende hata ende nesa riziki byuma ni mwadhime pyo nengai Amen. So nienda wambe usia kamera wambe utini ya mabros asu meko ya niwe wezi kula mai okay ekana mbokele my brother makwa mwipata na kwa mambo kiti ya muno ni skulu nginyana ngangendo nuru ni siningu kitwa ni mon nikeli tuninyo kakoni mwendete muno my brother first born ni Maluki eta wa Maluki eza Maluki
akati wani Abraham Mulwa usiniona ati alafu no inye na kalasti boni keta wa David Mowo ni mwene temono mwe la mwiketha kai muno na ndike thinya kwamba bado ndiza kulo ni nyaka to mwezi ni wanduye ngwangwa ngwangwa yaku I love you nyakwa taba I love you na mukethia my sweetheart usiniwe sister wakwa ni my mother and my sister by the way I share everything kila kintu chonde ni share na kenu ndi na otherwise iyo na kamundu kambe ikombe ndanda kamkuja mam ndiye mundu mbiyona ndisha na my mom kuni na mkedia munona ina mutambwa and my father by the way mutinda makuliti usalimiangi babako by the way yona ko kilo ni not na kedia my father ever yamuseto etwa musioka mutonya ni ngumba utakwa ya by the way so ni na mkedia omunzi alumeko kulia usalimiangi babako by the way yona kwa by the way ni kuli na kulitwe netwe fortune omundi alo sungia alo tutabia hii ike utaketha siethe nina kulia sio yonewa hii tukulie fortune niki utaketha siethe kana ndo wa single mother my father loves me so much baba baya museyu basi mama kwa lobby mama ako huku babangu anakuanga mtu wa business so akuwa Kenya then ako huku na ako home size yani ndio mkuu wa fortune wamekalia umete kundu yani kundu kuseo mzee ningi wasie ndo wasi hata ningi wasie kundu kuseo nondo hapana tukanenge machambiki stress ameza kwa na maisha ndo kundu kuthugu nini wese kama uongo kumangethe wese wathi kana mbokutavia be wathi wa mundu wese wakati we ni wendete muno wese ndo wathi usiwenda wene hapana ndi wese wenda waza numba lucha ni wese bandi tukezi amba thisi zekele tungenda utaka kuma mwinge ende wathi wenda hata we tungenda utaka kuma mwinge wale kisonga lekozeka mugongo kukamugongo kuma ngevenzo nogule obangi omalucho munzi ni mutangi ni wathi wina una wathi ni wa mundu wetawa Katiboi na Katiboi etha jamaa ya binya muno na pia by the way mwethe muonekana mwina andu ainge imonekete imwethe muonekana na mundu kwitwa before tu bikebe wanyana mbosoma flex boy no max fly boy salimia that's my mom that's my son inaziana kuno inaziana ni siaite nikaite kibeba ngaiwa nsiteku hope and joy is alive watching from Kitengela yana napenda fortune sana kwanza this dhongolola ukuta thiololoka ukuta thiololoka ukuta wow Elizabeth Wambua fortune mwai nakuathime amen haki andu bano mengi vite Eva praise yani tuned in kuma bandu beta wa Saudi Arabia yani wina mashambiki mpaka za wa Kenya ona USA ndu wa fortune Mwikali wa USA amba kwetela fortune Mwikali wa USA nambo kukuli ate tutabio poa Kimanzi wa Mutoni no tufanizo kwa tamna I don't know this guy Kimanzi mimi akiwe mtu hata simu lakini najua ametoka saidi ya kwetu Kimanzi wanakuni ni wanakukuito au lakini ekala USA mwana uzio ni support ya lakini nyono kwa ndite kala hapo au kusupport muno by the way support ya muno na kundeta lakini ndiye ndo tumwanda kesombu manga yunge somu ye kongwe tesito yako ai lombu manga yunye nikila chona nene ilanzio onena nzuku nikita kwa sababu nda nuru ni wana wa mutabiki no kuno wa kumange ko yunye nikito okilia kola wa support mesa konge ni support manga nete etha afani wako binotu nikitoona usindu cyako ekite nginya na avangina atwe mulaika no nandi tumiwana andunyi haya na vangi watu mulaika fortune Mwikali weko itha watu weni mulaika Kimanzi wa Mutoni etha niwende ono tukwate we ngalikosia USA niendo confirm mutia ni hata na fortune ndewa etha yango wako ayo thani yango wako mwenye no mwithe we related nondo ekango tabia mzee usu akutete amu no by the way asia ni mwitu wake kwanza na you know kwega you they are no tuatie na Kimanzi wa Mutoni I don't know Kimanzi wa Mutoni enda tutavie katika comment section baya mwithe mutie ni ndo na fortune no muno kwa fortune woka wasia wabaya kama uongo maisha maili hata okay na si obuka muongo na di skulu no ko some ilo by the way
no kyo some ilobi na alikangie I think high school myake ile no ko some ilobi na mine ilobi no asome nginya college akwa na some akangemi ya buni bon die kala kwango akola wiwandi asi ola wiwani nete mukani wa watu nengai kasamoko ya na moni ya ni wonsu okay eta watambu mkedi muno by the way okay na mbokedi yangu akweta Elijah Mwethia na ini seba mafansi not mafansi ma customers zake ni mundu munene na biashara nini nabo ni masiaisia kwa Elijah Mwethia yava lawe na mkedia muno na mutambua tethe akwa angete nesata mwana na ina mkedia muno na mutethesia wake ola ni bata nake biweta wangines meba ya kwa kathucha ni sikukumite kibeti no mana kwa kathucha ne bese bio kwa kathucha mashabiki ma kwa kathucha yani ni bata ni enyu muno ambako nena mbogo tabia be mundu tunaina ake mano wita wa kamafia kamafia imwini banga no mbisi no kamafia aumite bandu beta wa mwinge no no hai saidi zia no ndisisi abako yithukesia na kamafia na atuyi kuko kuyeni okoi engine no you atuya kuyeni atuya you anatuya wathino kwi miti ya wendo wendo ethe no kwenda mundu uthi one wa muti wa uthi one wa muti na sijui akonelele Yesu sijui akwikata yukuma bau ambia onawetha we mani tuna mse kana na kibeti ni mukwatania nice immediately ona muyana ngama sa okay webe mundu mwe mani tuna nake apa mundu mani tuna nake ndwe amaitha ala ndo nyakwithia na mondi zete kila tukwatani lakini wemo ni amaitha mengi muno yani amaitha mengi muno na mwana iwe ngoi so ibite mundu la musioni wo ikaino ningi Yesu nde musioni we ndula wa meneto na nuginya mamua ko unye chambe ni amaitha mengi muno no gitumine na inie wathi na asenye ni wanga ina ditonyeka na ini ongi we bayanza we na amaitha ni usibai mundu ute amaitha uko wathi tithe tu ini atunenga na message ni kana evikie mundu ngi baya nundu by the way na wathi zuno ni andu mandu ya mambe wathi wanenge binya muno nye ni na mwawisilo lakini na amanya ni wanga ina no savinya na mwe savinya we wangai kuwa maitha we wimo ni moni ya maitha we amwisi utonya kwasi by the way kuneno kweli amaitha nisi ala ni kwa kumanya nisi ni amaitha but ala ni zime mbyumwe umwani wone simu maitha wako umwani wone simu maitha wakwa lakini yu asio kila mtamedha maybe data andu monze ni mambedeta ndune gwende kulwa mambende acha unginya mafansi but ni ni mu maitha omo munene muno satani ato mundu kuona satani timu maitha wako satani mu maitha wa kila mundu ningoaje we mu maitha omwe satani mundu tunene mwini by the way na satani ndene wane wini kugila ona mutu kwina tukumango ni thani sini satani ukuwa wo no kiru jambe satani mwini ni wanzisie wini ndakuwa muyegela mkwendezia wini kuumu mukwikandula mukwenda nake ni wanzisie buni mwamulungili ko satani ethia wa kila mundu lakini nyendienda story za satani kumulikila satani akana nake ne kana nako we kila mundu andili nake kifyake lakini we sinu ulikete we satani alikaa mundu ntiwo ngukuya uko we yungu asiane na mumaitha kwa satani alikaa mundu aya ona ngai alikaa ndu ni by the way kwa ube alandu malikito ni ngai matumwa kukwenda ange mali kwa ni satani matumwa kumena na iwe kitumwe netha mundu nukumeneta tukamumene nundu tikwenda kwake ni satani umulikite kitu amuboya no meta Steven Maesi undu makwika nye ndike manana mundu andiko kagwa mu by the way ngonze opio nyeno mbendete nyene kala nyengwendete vyo na ndi be mundu nimenete tie mundu nimenete lakini we nawe mundu usi maybe ukubuthite no mwendete ni mwendete vyo imagine ukenda mu maitha waku ata okay mandi ko maite tuma boye yae na yunye ndikwa ndo kwesio kimwe nake nundu na mumena nake no menete twithi atwaguana na kwa Kenya niwe no kangu ravioli kana wina mwetu ni mbobe na lingo bana twende ononena ni mashabiki maende no kulia by the way mekulia wini mongeli ya ngeze si fortune muno queen wa gospel ya benga yani hallelujah Kevin Steven ni Ivano Nairobi Pipeline watching Fortune Mwikali queen wa Ukambani yes so ngevano Julius Thika Kedia Fortune muno yani hiyo ni shambiki wangu mengi vita muno Angela Mbithe tuko ndani kabisa tafadhali mashabiki maitu twende tukwati yani haba katika social media accounts idho tuita EKAI TUNEENE na kwenye niita wa Robert Mwe na nina mweni wita wa Fortune Mwikali tafadhali ando alama ta subscribe ite
account ni ya Fortune Mwikali baitu nizi mwetele chao na kindu mpyo na Alexia by the way nye nikisongie iwe si nisonga kwa kuzunga na kwenda kwa ine isi nisongie kwanza wewe nisongie wewe ya majirani wama complain tuisi omo tutuma baitu wika challenge ini tukuika challenge tafadhali nundo tu TikTok of course tuwate ya nye TikTok kwa mashabiki maito nye nina alikie TikTok kwa TikTok iko tukuitha tuudhingi tuena mundu kwetwa Fortune Mwikali wamosioka Fortune wesio manya nuendete kuina kana okay wesio manya no wine ende okay kumanya kana no nine ne sio manya no nine by the way kuma ni primary nondo kuma ni munine na inanga thi Sunday school uketha ni na kala ni ngwena kuongoza muno uketha ni ngutongweza Sunday ona mwalimu wa Sunday atekuo ni ngutongweza sasa kuko nasio kama mwalimu wa Sunday school kanisa nesu ya Kabonocha aya hapana yune ne no yune ila ya kawaida yu no kayuwe thini ngutongweza ngena alikene class 3 no kana atongweza ka Sunday bu na ni kana kanini byu na class 3 na alika Kabonocha na alika Kabonocha nanzi yaku namba yusi yako ketha ningo mongo sana wese su mongo so ame andu be wangili ko makwete be undula mundu ukira cia wathi ne komano ino kila cia kunzi na ne kanini uketha makambu be abukati uketha ndioneka pondula maina ame round kuna athi kuna ina na ina kuma class 3 nginya class 7 ibundu na ndithi 8 uni ona change namba kukulia no likane wathi kumo maina wakabonocha no nyindize maina sie baba of course lakini maina sia kikuyu wenda hata sia kikuyu maina kikuyu kithi tubuzio kamundu kaenda Kirimani chambati tweni alia makangu Migaro na yono na soka na dhudha hivyo yes mashabiki maito tena mundu kwetwa Fortune Mwikali na Fortune Mwikali by the way ni mwini wa mbathisi ya komotaya mwai na Fortune Mwikali by the way ni mweni wa ito yani mudhanani wa umundi na Fortune ambia endete amaitha make yani endete kila mundu na ambia nye personal numbelete na nukuitha aimba ndikia check wese mashabiki wese Fortune ukwawe mbesa ukwawe mwadhime aine mwadhime ndithani sina we mwadhime iye nao viti ningi nao viti na kondu iso na mujenga nao ni kunende manza mbesa ii nga kuna piu ya wonze ni kia viti kwa tumire kunu kumo Fortune account ni yaku hiyo na mbesa tatia vingu wongo tutabie account yeba wisi nina account mbege nina cooperative nina Bank of Africa nina Family Bag which one okay tuambie cooperative unasiana hapana na kututabie mundu iye ndiye zako weta mashabiki maito meme boyano lakini ndiye so weta kuni kweyukilia tio yukilia nyeno ni matabia ni nambesa siana okay ambako before tupike bowe Masies imana veti wa Masies ala Masies nani President Uhuru President Ruto oneki yale onasa koiye na mundu anaungama kwase nye niungamete bano ni worth by ni worth 400 million we worth mbesa siana we worth chao hewo iwe se isu mundu asias ya plot ila winasio mbesa ila si account yeah I know ila winasio kwa yaka muongo ngombe ideka uzio kengi kila kenyomba kwaku kwasa iwodi chao you approximate kwasa ni worth maybe 100 million tendo trend do trend by the way do trend nyingo tabia ni worth chao ngotabia ni maybe ni worth tutabia by the way honestly tutabia nyingo tabia ni worth mbesa siana na katu yunena kwa kweli maybe 10 million Fortune Mwikali ni worth 10 million Kenya shillings shabiko ito worth mbesa siana ni worth mbesa ila nizo kwa choka we worth chao yuna akututabia ni worth mbesa ila si mpesa ni yako ni worth mbesa ila si katika mpesa yakwa amen naoma nyafuliza yo bonze ni na ndo ingambe dingi kwanga ikilo anena na kanyoni we athania ndukimo 15 billion mano ndo yoko balocha mashabiki maito we worth mbesa sianata iwe wa mundu kwito Fortune Mwikali worth 10 million oyo gospel artist lolo tongo esie kweo kambani yani niwe rich amen I receive in Jesus name niwe rich azuange you meka okwatia ekana ngwe amen no Fortune wambe ya kuinedia
ombe yakwinithia Sunday school wakawatwika mwalimu wa Sunday school wathi kabono cha wa maine awathi weza kuma kabono cha baadhi ya mbotu nenga stories ai waumiswe kitamba ni wekie kuma kitamba kana ni waumiswe andu ni mabuthitia andu makabono cha la mewete itamba yuthe na wanzie no kofika class 6 wunu wezitu anthio cio katweli tu aya imwana itu so macho ndo acho yu kwitha nimo mbuthia muno imo bini tamba kana kwa class 7 yu trillions yu kona tu wetha mwalimu ni umala mundu kona nzumwa kitamba kwa ni weke ile kumwa no kiale kumwa nakondu izeni tutemba tukwanza kukita yu aya yu ni mwete danu na atungia kitamba sile sia kumala tu ituko kiti wizitu okita ni wambumya kitamba ingi mumya kitamba ingi ne thini balukie yu wabe ya Nunu kumya kitamba. Ai, tuomina class 7 ni wono ukitie na ndo ameko mya kitamba. Yani kuthana no membudia muno aya. Ai tu etha kindu kwase anu makabona keni mashamba yukeza kwetha ni iwa ina akoni wizi na seto ni kashanukite kushanuka no munini. Yukeza ni iwa kana kwa class 7 nyeno mya kitamba ndio ndo nako se wakana anything. Na kanisa siku momo ndimba ithini menengete nda yani ndo niyo yange yinesa webube sindu bengi uteka ile sindu cia primary andu meka takataka ndiye sethi ana singinya na amina school ko nyene ni metambo angi nyomonze but ukitamba na mwenye nethe akanumiko wewe ekozi kwe ina twaenza twasoma na nzui yumenda andu matumasiani kana mone nzui sunene na mwalimu ndamukulazia school alimu mokitanite na kwanza kulea andu moka na itamba ibinda yu ni mokitanite muno kulea siana siukana sio lakini yuma abika bandu ma twana ko tini mokitanana tuze kanisa sio sio kana ibo yangi nyawe ya mwanya ni wanenga noe mathi na itamba school yutu anzio ni itamba school ni kule kumosiawa etano ulikane kumosiawa kwa mpako yu wenze to malameana wenzo mthenya nomwe ninenziwe onanye mwene inenzete I think ojundia 2020 yani 2020 inenzete inalika na pise mwene onie mkonetwe na Steven Kasolo mwenze ne mwenze ukeki ya kadai ninenza ngeki andaya but you nikalite munonde enza pesa sienge ba nanzi yosuka kana wambi yosuka andu mesa kwanzi ko membesa Kwandu na amkia enoi by the way ainyama itwa manene ya matunga miendo na monze menzete okamanyando menza mamanizi ani besa lakini we say saingia mo imenza haiko mundu ndena sio the salon pai mwana mukoko sambeza sio the salon tilaisi mundu muka kwenda rembo ndo sembeza sio the salon makosa aje mundu we sino no na uniki ndo ona munyanya ona no mukwata ni matunda kana marasta si ndo taisu nona yumundu mukandenzani kwitha ndena mbesa no menza abe anu mendete kwikala menzete nundu wa nzwe elike nini maybe no. Lakini nyenenzete ni kwitha na askwitwe be muskila na askwitwe ukatrendi muno ekala wa trendi yue thianga kula kuwetwanga na ndu ko smart se wethina waita ukiongo yue thia no nenzi enzwisu ona ndi mbomo enzwisu na askwitwe yeita unzi yuki atumie nenza kundienza nundu wa any reason na yikuma ba uyu wambe yosukwa yikuma buna anzi yosukwa ingina itukuonete katika saluni imwe very expensive wende ona kwa makeup kusukwa chao saluni yesu bandu pipeline kwa etwa kwa Pauline kuko ni stylist on the civil tafadhali Pauline ethan wende no tukwatia tutabie ino ya kweto nyosukwa didn't say the iPhone wako mwana ba didn't say live is no trend na yu musukile la wasu kwa mbesa mbinge wewe mbesa si anata ngilio 10 ngoja ngili emwe ile itatu inya itano ngili 10 weze ngili 10 nini wa rent ya mundu ngili 10 weze rent ya mundu uni rent ya mundu na ngili 3 no rent ya mundu nako ina rent yo na ngili 3 lakini ngaya kumya ba na akaumio nosu Julius Wadhika Asia Fortune Mwikali, I love you very much. Thank you. Patrick Chalo Asia ambia Fortune Mungu anampenda sana. Fortune nego ina mashabiki mengi bite ndio mashabiki maybe elia tatu no mother ya lunch matume namba bano atatu
ni mathoe lunch umathoe lunch na yuni umetuma katika show no metuma namba bano katika comment section nga mathoe lunch umathoe lunch kama mokangite ni ngotabia alonze ya ni mathoe lunch tafadhali mashabiki ma mundu kwita 14 Mwikali kana mashabiki waingia hapo na EKAI TUNEENE nienda mwithe mu drop number cia ni baya katika comment section. By the way, namya omonde no lamu thene mutabasia ni na queen of the Cumberland yani 14 Mwikali iwo tena katika building na asia omonde no kuthoya andu atatu lunch. So mashabiki maitu ndiye sema eteletea uniona na isa ya lunch. So tafadhali katika comment section nienda mu drop number bau asia no kuthoya andu atatu lunch. Nyegetha ninyi inyu ni thaba katika comment section ni wambe unenga ni number. Now mundu kuitwa Fortune niona namba cia mbiauka niona namba cia mbiauka watu mewatuma no kuma bau woka ilobi ilobi wokite ilobi kwa relative kana woki ilobi ata no kilobi kwa ngo kwa na brother first moni wetu kala ko ilobi Westland you know kiena nzie kala balango wako kala that ndumboini kange mina kuwa udhiru yunye no kabuku soma no kaskulu na some abukange mina soma na mino 2015 yeah 2015 niona mini pio kuma bau alika umanza wea kuma buna kana wae na kuma buna no try no maybe attachment kuma buna ambao kwa hata wea industrial by the way na ndiko ta supervisor kwa ndo ama plastic something like that nanzie basa nathi nanga kuni kusobila toothpick no toothpick itumita basa service wa Australia service wa buzi ke kwa kia ino na konga moko usi utinite aya kusobia straw ila si soda kuko ndani dokumete bio yeah is immediately wa uma school you know uma school unanzie kala pipeline yeah 2015 ne kala pipeline na 2016 upgrade pipeline mutawe ba tumashabiki ma pipeline by the way of course mayu sema sani wanaendeta pipeline ikyo pipeline by the way niyo ya kuma na mayu no mako usini mwete ya kwamba no mako dad nyu nendie kwikala nikana na nzo strangu nyemwe nendeta by the way strangu nyemwe ndote theswa ni mundu ko yu ne geno ndwe sindi kweba nyomba na kuli umeisha ama kwibwa nyomba ne kala nginyende you know uma no katwanzie kala itu atatu nyombemwe ya tweba 3500 ni twakosoma ne iyo ni pipeline kwa munje alame kala nyomba si amunje bo manyimba thime no ndubu bo mie musani ne kalavo we stage mpya ya ne kala stage mpya kwa munje nyumba isu si angirini na iwe gwa motonki wa kibo okalesi ya 6th floor odi ukapwengwa nyumba si pipeline we si that yende mpaka 12th floor we nye idu twe kala 6 na iwe elezi motonki bo mwana wa kibo kumanzi odi udho kibo no kwamba tebulo potini uwe ndiye maisha ndezi nezi maisha monda ni wakituona ndege kiburi nye ni yetu na maisha monza ni wene buna na nitie to thwini by the way nume to thwini ku kwanza tukokela kindu chonde nya na thiku ikale ni kana ni soe chao maisha asu no tunye by the way nanzie kala na usio ni andi akwa I think ni class 5 niko no usio yunye wethia maisha maku strango sia undi mesi but you tikuito no kona nenda try maisha mako mwene that way numie bu kwa my dad na thikikala pipeline twathie bani ya nyomba wambia 3500 isu etha mundu mwe kana nyonze mwe atatu mwe ba 3500 nyombe si single level 3500 twe atatu niyo twebania yutu ko umanisia I think to umanisia kila mundu na tuotho aliu alafu yutu eba nyomba na sometimes tuwewa na ndo simona namo mwenye matri wonze wethi atuona na lakini uno tunena na simu but yutu yona na maybe no katika kamera no masisi bu kambo matine ya banini tulo twili kala na tu pipeline ni zimambene kama ketwa faith by the way ndo ya alimu kama ketwa faith ungeeta wa Jesus Elise mwisite na ino lio no mwenye twe yuko ya no urafiki faith na sa faith Elise makukangi kola mwa Jacqueline mwau ya ngilisi kumi salary ya mondo ngilisi kumi salary ya mondo hope and rejoice as a 14 leo nisalimie anaitwa hope and rejoice hope
tena okethia muno ni wese kamba nimekusalimia sana Mungu akubariki. Ese Fortune ngwendete muno akithiululuko kuta kabisa. Amen. Musembi Nicholas esia endea na kuadhimwa mundu nondo we wangai. Amen. Kevin Steven esia Fortune Mwikali ni baie lunch. Yeah, amesema Usitwa mumak. Maki vizuri. Calvin Steven namba ya simu. Calvin Steven namba ya simu bau ikabisa mundu kuitwa Fortune Mwikali omundi ni waya nyama courtesy of the Queen of Cumberland. Yani keli tukakuma kuya kamugongo. Kuka ukite mwano. Ai. Ndiwe umise kiweti kuka ukite. We no. Fortune kuma bawe. Kuma bawe uma pipeline upgrade. Upgrade wadi bayu. Okay, you know my pipeline you maisha bune manzi ya kuchange. I know my pipeline 2018. No change. Ne kalanga pipeline. No bune ngudu kumanga kina na change yani company isu makambo sanguti ngwane kwa supervisor something bo. You I think na my pipeline 2018 ama 2017 I can't remember vizuri. You kumabo na nendie Tumaini supermarket. Niona apply, we apply specific talent. Idha na kucha Mbere Road. Yunye na adina apply ana wezi yu mwana tuthanguma alafu kan dressing. By the way odi akani tabia mwedu kesi ya wedi kumanza uya. Ukuita mathanguma akuibu sio dress was smart. Nondo by the way nye nosi wekashia direct. Na unosometa atakuno idho someta kio mekosa akashia direct mambo ukuya ta line ni chao. But yu ndo na dress ita mundu. Okuyelwa muno nyuma ambosie kashia direct. Iwe thanya na batili wothi line ngina thi kashia. Niweze kashia bo kala ka kiburu twetha na kona wazoka kashia. Undu wona atwazi okatela wa bank. Wa bank. Bank. Okwe yunye no mabo ninanzi yo thukuma so branch ya Kawa West. Nambio thukumanga yotarini. Nondo yundie kalabo unambio thukuma branch yotarini. Ilo oyuni session that uchanjete ma make image mo oyuni quick mart. Ya alama tezi Tumaini by the way sepe anamana okilo bio yuma tezi Tumaini langu weta oyuni yo quick mart. Tumaini yekie ku change ya tuika make yo mezito wa magic kana zito wa something brand kana wedila na ile kwa senite Tumaini wedya ni adho wa quick mart ndizi zito wa ku magic match wedila you esirela yotumekani ya quick mart na Tumaini sio ndesi ya change wo yuni quick mart yunya igona athi utho kumavuta kashia ya na atho kumana saisu ipo pesa siana hata ne kashia never 27,000 yeah never 27,000 yeah lakini yo kwethela uya yuna nazi abu stories sio ndedi wosi eme no rukondo ku welika 6 kwa umainge weka shia welika 6 kana saa umwe kwa umainge busa 5 sio tuko ka ofunika mwe niko ko bwangwane kwa kakwika kilondo wonde you there you maisha bu ni ma change na ma ni maintain bandu bamwe kwanza you there be kumalukanga movements ni siathela yeah wathukumie bo nini yesu for how long na thukumie takashia ginya I think 2019 Yesu ni mwaka umwe na 2019 na thukumia by thingi nya muthenyela mokie ku makuko match methe quick Matthew nigone thile nigona akwatie kacheo kangi lakini kundi soka nene wapata kacheo kangi huyo pombe yue the nyini no makashia na resign takashia whether ni na resign takashia yuna na kwa kabila kangi bado yo pipeline you know that me pipeline anzie kala Kawa West yeah you know na uma gila nanzi na by the way you na uma outering netwe branch ya Kawa West netwe branch ya Kawa West you ya vingwa nyene kata na thama kuna nzie kala Kawa West nondo pia wa nondo fair acha whether you ne kala Kawa West yeah kuma Kawa West you to no kiemba ipasi you na you we watu tabia watu ya ibinda yu athukuma nini kana yu okiwa kwata guya Tumaini ila neyo quick mart yeah nundu wa masa we thia ku date
ku date ndwina sai by time ya no ibinda ila wathukuma nini wathukuma company ni isungi cio so ithia toothpicks so ithia straw no ibinda ndio ayo na time no ibinda ni maili kioko we know okay ibinda yune na boyfriend that was 2017 na ku and na boyfriend but yula na alikie we I know you I think nio whether ku date ni kweka whether to date nake ni wazi okay ex wa kwa hiyo ya tuikae as okay ex ya whether la ona ndie na time yake na kwa tikwenda kwa ibinda yona ndie anzite kwina by the way ya whether la time ndie bo ya na yuze yundi za kukwati ya boyfriend itie we ndia kwa numete kondo kwe mathina ku whether anene we muno mbe wa ku date boyfriend no nduisi ku date no kuthelana kwatwa mundu ngi but you ya ukwatete we waku with at least andu maone na bandu no one na nundu ina kaindo kweli yeah na yu we obaya to yambia we waisi we ndwithana mu maitha ono mwetiwo maybe no mulilikana maybe wa musisi ya kamera ni baya wa mukethia kana wa mutinia labda ifano wa by the way ona ndilikana zito na ngude ne mwana mune ndilikana I think ai mukamba hapana nye by the nyendi aditi akamo bandi tumukamba mwenye nomwe abana mambuka ya mana nyendi aditi mukamba nyendi ndita kuyo kwa ndo meka la mess you ala mambuka ya mana stories ila kuni usibe ku date na very jokes like umecrashia tu mtu ukitha kabila akamba no ni zino mambe nda maybe but you nyendi anditi ila is a relationship ndi anditi akamba yeah date yako yona I think okutumini kalana ko we kalana ko what date apart from we ko be mundu ngi what date maybe kabilenge ndiandika ndina hai hawa kona hasira hivyo hawa kona hasira mashabiki maito omonde tuna mundu kwa Fortune Mwikali katika studios na mashabiki by the way mwito mwito kolia Fortune bala we na omunde yani ni wasi kamanya ikenda okay katika studios with you by the way ni mwana na nyana yake ni mama manya na aindo tunengo story by the way story ya myani lo wake na no kutata pia alikangira katika ministry so mashabiki maito tafadhali either ni ndwende no tukwate for the first time katika comment section ni tukwenda kuona bau ututabia wende no tukwate wenga liko vibaya Kenya na pia edawe mundu inotumani by the way ukwenda utuandikia no atuandikie katika 0729 521275 0729 521275 ikienda wise kwithia by the way tukunite Mount Wanesa tuna mundu kuitwa Fortune Mwikali by the Fortune Mwikali Fortune Mwikali wathi katika YouTube channel yake by the way no kwatya no mwithia mwine tambathi binge by the way ongusi siambadila mwine tuni mundu kuitwa Fortune Mwikali be wathi mpya weba by the way kuitwa ni wangaindi tonyeka Fortune pia no mwithia bau na wathi unge wetawa anabadi sieta wata no mwithia na wathi mweta wa center kuma bau no mwithia na wathi unge wetawa thiololoka ukuta no mwana pia bau Fortune na mbadi mbingi anu makwa navi kwa vani Yesu uzini wathi wa mundu pia ukwetwa Fortune Mwikali. Fortune Mwikali pia ni waneketa inea Dr. Philip Munyao MP wa Kondo yani Fortune Mwikali na mbadi mbingi so tafadhali katika channel ya mundu kuitwa Fortune mbaito to diwa bauto mwate yake ndawe sekwithia no mwendu kisi mbadisi yake na nina mwiyo o support ila tutonyonenga ne banu by the way no ku support akamba maito yani tu support yi akamba maito tu support mundu kuitwa Fortune Mwikali tu support mundu kuitwa Zipora Eric yani tu support Christine B Mwende tu support mwakilisha yani tu support aini aitumo kamba either ma benga ma gospel mundu onde ina channel tafadhali tomo support ya ome na namu ku subscribe imagine either free so ikala ni ina ito tafadhali katika comment section ngwe ndo muona bau anyana mbo kutavia kendo kana mbo tambo andwele tatuwa ala maene ono coach wavinya wa mudhiani salimia yeye sana. Good job. She's really invest in her videos. Keep up, girl. Akina mchambua. Wafinya. Na wafinya kila mtu nani ulinjificha. Na mpenda. Ai, wacha tu. Wafinya dey toli kango mashimo ni. Kia ulikalika mtenyo suwa kila mtu nani ni webidie. Wafinya. Wafinya yu kwambe yo munde. Ninye pie wake. So wenda. Yu kwanza yu pie ni wote oneka.
wavinya mwana ona amutie bwali kalikaneza kuwa kulia kukwina wa gospel we kana kwina wachao na alikalika wavinya nina andwana amatabia mendo ku reach message balane ndo nona ndikisepie waku na musala embebita nesa anuko ayusu ya banesa ayo akisindwe da kunete nguti by the way so mashabiki maitu niende no mukwati abaya hope as Robert nyimbo za Fortune allow me nikwambie dioluluka ukuta sensa kimena navi kwa bani Yesu abo maguzi ya wadhi umwe by the way waku oka chorus kanini yakani manguzi yola no misio ino ndo ni wawe yolola nenda wadhi usu train guys aki wamenipea support maguzi ya wadhi ndo wodhi kani manguzi ya bailio we nene seve na cheva na kimako kwa maidha nundu kila mombende akwa kwa kiamba chatonyeka ni mwana wa Ngai ni mbeo ya Ngai ni munyube wa Ngai vezindu itamba ungwata. Oh yes, yani washabiki maitu mukwiwe wasia ni mwea yani akamba tu that maadimena wasia amen mukwiwe keli tukoika kumba bandu betawa kama uongo kola mwasasi yako lakini tio mukwiwe wasia na mwamusie tu mukono ndo adhimetwe tafadhali washabiki maitu tuende naonena liwaya katika comment section niende nomona view Patrick Chalo Asia Mwikali ni mwende ya kusunga Paul Kisavi Asia Fortune round ni muvyo muno Steven Mwanzi Asia salimia yeye sana sisi tuko na yeye all platforms yani mengi bite mengi bite Money Pure Channel Asia she never disappoints much love yani kangu tabia katika asanii onde ala tuweza kwenda namo katika studios by the way msanii wina mafans taku namba kukulia ondo noni ekoli wengi okuletwe mashabiki kama kumanenga achao nako nikutava siati nemakuwa uta matumbe nokulia mundu no kunenga support we uleto mukwanesa we mbozi wakunu munengete ndaya uko mashambiki aini medha amezekana ni mbozi situ mashambiki unaona nena naye kana nake unaona comment hata maybe unaene na jokes konye ndiko so kitandibisha na mwana sai mwana na mambikite maopo yuta wathira na ini eno ni mambikite maopo Fortune kwanza bibu tilikie watu kana imunwanga nenda amuka makomenti ya nivata na enyome yu athibu ko mumanga anga uthiwine wakwi anga uthiwike mwiso kwatania kuma shambiki menda wa makuenesa na nyema kwa ni makuanesa mba itheni tukwatania hapa ikino ni manenga kumanenge ndaya ndiye kiburi namo nanga komana na message yake penjini yako na meki komana na message yake na ile reply na tuine na tuithe kapyo twakomana kuunza ni maketa zetu konga methani twete ngalinga kinyanzi tunene yani kuamba ulukumu kwatania na mundu uyo mundu akawaida ni mama kusupport kwa hiyo no support yono na ama ndukona te kindu kile isi within 2 years kwitha ubikite bune bikite niwe kala mashambiki neza na koko kwanga ina kuikala nandu nesa na ningi ona nalika live nimea ati mashambiki makwa nimea ebu ndisi kuikala nandu nesa nuru nyekinu kimwinya kwa mbia ona kilanga yuka kuia kiwango withi bala wewe sisi andu amona mema nini pyo buni kiwango kiandeke bala wasisia mundu kona kanu nenga yandu asundaya na ebu ndise kuikala nandu onetha mundu ndoterie kimbesa kana kindu kingi be kindu tonya kutethia utera kwithi yacho we tajiri we maskini utonya kutethia na kindu we maskini maybe be mundu ungi tajiri tonya kutethia na kindu itwikala ni kutethia anisia kwa ebu ndise kuikala nando na kiuni cho nendete yes mashabiki maito mwende katika studios tuna mundu kweta Fortune Mwikali yani queen of the Cumberland yani mwitu huyu mwadhime na by the way bena secret flani Fortune wimbiyo kwendo motavia mudanyano wao munde tuendo the break banini alafu tuasioka mwende na no kweda out nenga breaking news tafadhali mashabiki maito nienda mwikaume bau nienda munengo kikombe cha kewe banini ikenda wese kwithia ndi twasioka by the way with tukunite maundu onesa so mashabiki maito tafadhali katika comment section nienda umuona bau by the way mututabia muende no tukwatia mwingaliko iba ya Kenya yani Ngai amwathime tumone obano okwanda teka emwe so mashabiki maito athime kai see you shortly after the break.